салам балалар. Мен Шахзаде Денис. Бүгін мен сізні тым сынлы саяхатқа балалар өлкесіне дәвет етуге істеймін. Бүгін біз келдік Тайган бақшасына. Мұнда çok hayvanlar бар, келіңіз бақайық. Бұл қаплан. Қаплан ашай Kaplan yaşay Asya'da ve Afrika'da. Bakınız, bu beyaz kaplan. Geliniz bakayım beraber. Kama Deniz? Bu kaplan. Beyaz kaplanı. Evet. Bu lama yaşay Cinu Amerika'da. Bu ayı. Bakınız, bu şarikler. Bakınız, bu haşhır. Haşhırda yaşay. Bu bizon. Bizon yaşay Amerika'dan.